Embera ey'ekishanjire aha kyanga eki abahingi b'amajani nibegura amajani aha mutwe kugiha omu misiri batambura engyendo ndingwa kuza kugahisya aha bimotoka ebirikugatwara ekintu ekibagizire ngu nikibahenda munonga. Azinuka kutujya kubonabona nk'abanyarubenje omusazi kire kunuya yatujya Kayonza takatembayo tonka abanyarubenje tujya kubonabona abwenguto soroma amajani gitu gamara sandi biranguto gayomo go bagata njya musoroma amajani soromera amajani aho gatahabura abwengutonde wayegura amajani nagatekaha gamazire biro bishata enkuteji abaturano bagira ngu ekahereruka kukorwa abebembezi ababiri bariho omu nshuro ya 2016-2021 obwa hati abakazi bengi benda baferirwa amagara gabo hamwe n'abaana otiireho n'okushanga ngu tibakibasa kukoresa nkuto nkeji otiireho n'obutagira bundi buhereza oburimu amarwariro amashanyarazi niyo nshonga habw'eki besasire abebembezi bakekorra burungi bwansi nk'oku barikushoborora. Nyewe abw'abakyara kwetu omugitwa kwitu anari muyitu nka RC5 uwo chairman wa RC5 twatireho ito nk'abakyara turi kubonabona nenda emirambwe yarafatira giheka muhanda kuturagenda takucebeza orurengo n'ururingwa habwikwatiye no buhereza bwe ry'amagara itwe nkegombora ya Rubenje na Kayonza general turi kubi nk'abakazi benda omukazi wenda karakwatwa kuzara habwe mbera mbize ntambura ndakurire byo bugabe bw'abakazi na nebye fuzi konkitwe fuzi kunu mu government yitu ya buhweju tinkahuriraga mekigambo efuzi okurugirira aharugiri yastwineho chairman w'entebe yo kubanza ya Kayonza nawe yagira ngu abebembezi tibabahwerire ahabo kuba babona bwine ekirukumara n'obutatunga buhereza burungi omu kyanga cyabo enkuto bakazisharaho ejoma ya government kutibirijayo chairman deho arija raronda karoro mundu go kubanza kagira ngu ogutorora ko mu muhanda mbena atiya ori abenaja ruko mu muhanda natiruka gumaruso turukahindukagaho we nuwamanya Philip oyesembireho ahantebe ya katano abwabo Weju West kandi wayetaba omuhureji yayoreka butashembererwa abwo butafayo bwa district kukora enkuto zo mutindo rero bakenda bazikore mu bwire bwo bururu engute zishemeye kubanza zikorwa esente za government n'ebyoma bya government bakabene bakora uruguto barahangusya barutamumaramu kugira ngo uruguto ruturo hakiri kunkano mureba hitwara bo kutwija kuba manyire ngo hatu mu karuru nagarukamu hatu nibaharagata obwa hati abatura abana bashaba government kweba yamba ekabasyo buhereza oburume nkuto nungi amarwariro amezi n'obundi buhereza nabo bagire entunguka omucyanga cyabo makuraga gashakwa iyana kankwasa